I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. I danas ćemo igrat ponovo onu igricu. Ne razloga da ponavljam njime. Ovo brzo što nisam ušao, tek sam se probudio. Inače ovo snimam u 9:30. Ok, brat, no. Ja sam igrao neke battle dok vi niste bili i češvat. Ok. Igrao sam samo battle. Ok. Još vidite gameplay. Se vjerojatno napore. Closing in on the mission area. Bao. Take up your position. Aj, wow. Samo kod te igrajući. Malo atak. Bam. Mamicu. Bam. Kako kad nam dobija headshot kad stoji na nogama? Mo objasnite. Samo reloading. Boom. Reloading, boom. Bam. I to smo isto uspjeli. I već sam na prošlom videu rekao zašto kao nekim dnevama ne mogu ne govorim. Zato što je koncentracija na 100.000. I sad ćemo level 2. Ok. Na mom prvom accountu sam bio level 9. Vidite, treba meni 50 ovih. Da bi ja mogao nešto napraviti. Ok, da vidimo ko ima u M. M isto, onda sam traženo da promijeni ga. Nemo uopće nijak. Ali on najbolji u timu, zašto? Ok. Koliko sam puta rekao ok. Ovo je team rating 69, level 8, level 3 i klikne. Minimo friends mijete nam. Čekaj. Evo, ovako ćemo li to? Svakog ćemo otvoriti po jedan će od ova dva. Ako dobijemo možda silvera, ne znam. Znači, ovaj put otvorit ćemo standard jer nemamo puno para. To je drugi. Ok, sad nam možda promijeniti. Breather. To speed, to. Aj, ček. Speed. Ček. Tebe možemo da promijeniti, baj moj. Isto je, ne vez. Evo. U sljedećem videu otvaramo bronče. Ovo sam počeo vidjeti ovo strojavati mjesto. Čas. Sad igra... Standard. Let's do this by the book. Da. Željenju razumijene 62%. Target verified. Continue forward. If controlling the mission Pa area. misliš da nisam svjestan da su ispred mene. Opala. Samo padaju ko zgrane. Rekao sam prvi po moju taktiku. Ako stanete i zaopunite. I ako oni dršetaju svoje vaše javese.
Ako uđu u vas u teritoriji, onda sam jebali malo. Ajde, dalje. Ovo još 10 dana, evo gledajte ovo. Sad ću ostaje jedan metak u ovom. Ja nisam mislio. London. Split gamer win! Nisu ubili nikoga. Headshot, streak, group. Stvarno smo tako loši. I evo ga, vratimo za njega. I 100. Okej. Evo ti je. To! I am the one! Boris, Lisa. Sve će ovo. Ovo su obične taktike. Ok, snimam već 5 minuta, to je malo. Evo, danas ćemo staviti video od 10 minuta. Special smoke i... Ha, taj bear. Znam, vidio sam beverage, ne morate mi to pisati u komentare. Okej, da imamo korisno. Nisam više da je nešto pogledati. Focus on the mission area. Znam da sam sada počela, da sam sada grozan youtuber. Ali uskoro ću postati malo bolji kad dobijem. Kad sad napravi sve potrebne aplikacije za snimanje. Hoćete zauzeti ćete djavo. Prepare for barrage tactics. Uf, Isus. Aha, znaš da kada su koriste taktike. Štapnete na njih i onda tako. Mora je neko to napisao u komentare, ja nisam vidio. Koji headshot boja. Dobija headshot u nogu. Zazim se. Čisto u glavu, ne možemo niko ne da nije. Čekaj. Čekajte, ali ovo ne preti. Ok, headshot 5. Streak. Daj sam 2 veteranke, ali manje se im jedan. Points. Mama, gdje? Čest. Opet čest. Bam. Moram kupiti. Evo, sljedeći klip mi recite ovako. Da mi kupim standard chest, bronze chest i silver chest. A mi idemo u jedan battle. Znači, samo mi to recite. Ok, idemo s timom koji je isti rating ko mi. Odigrat ću ja malo još kad budemo išli u... Ne, vrati. Odigrat ću ja još malo kad budem završio klip. Pa onda ćemo, pa će onda biti malo jaki. Prošli tim ima 62 rating. Approach with extreme caution. Ovo je mapa gdje se morate čuvati svakih strana. Aha, evo. Kamuflaža. Bože, repetirati znam, pa ti sve ovo ja malo što.
Odmah ne završi ovdje. Bum! Street kill. Ajde, dok on repetira, prođe moj život. Udam se i na licu. Dok on... Ne! Ajde. Čekaj, oni su sami zauzeli bez mene. Ja uopće nisam koristan u ovom timu. I možda u sljedećem videu možda bude facecam. Tamo ja govorim o facecam, oni završam meč. Facecam. Kako vi kako je gledamo. Level 3. Okej. Da vidim. Hoću vidjeti. Thank you very much. Ovo je sve za ovaj video i vidimo se.